Hey, yazi ukuze umuntu ethi umtshalini na ayikho into enibhizi ngayo empilweni alibala umthandeni nje kusekusele umthandeni emini umthandeni ntamba umthandeni. Yiba mfowethu ayi ngichaze futhi suka kuthi nomthandeni mfowethu. Suka kuthi kakhulu nale nto mfowethu ngeke ngikhohlise mina ukuthi alukho uhlobo lobuhlungu esingalizwanga thina ngokuba ngabalandeli bakamthandeni. Bongifakazela abanye mina ngokuba ngumlandeli kaMthandeni alukho uhlobo lobuhlungu engalizwanga futhi ngangimangala ngithi kazena Nkosi yami ngoba lento yenzeka kuye kubuhlungu kimi yenzeka kimi eceleni lento ngiyibuka yena yenzeka kuye ngqo engangiyibuza ngiyiphendula kaze lengane iphila kanjani yesabuza ukuthi ubuhlungu wena Mthandeni mina ngimfanise nabo koShadrach no Abednego esithandweni somlilo wathi noma uNebukadnezar la ngapha esethumela amasosha akhe ethi awayobasa umlilo awubasa kodwa amasosha bawubasa umthokisi isithole bawubasa okizwe emsakazweni bawuphinda kasikhombisa kodwa yabonakala nje kamasha lokhu ihambela nje hamba phela emlilweni suka besathi umuntu we hey Mthandeni uyapeta nina nazi umthando wacindezwa ngani anazi uyazi ukuthi into yenza ukuthi nina abanye benikade ngamazi Mthandeni all along ukuthi wayecindezeliwe fihlo phansi kwenyawo wavela ngo2016 waphinde kwanyathela inyathela kwasho ukuthi uNkulunkulu itiming kaNkulunkulu inzima kakhulu inzima kakhulu itiming kaNkulunkulu wafuthu yabo le album Makhotha Ngqo ifike yaqhabula zonke izibopho ebeyiboshiwe ngempilo kaMthandeni manje kukhathele kusho myeza khathele zonke ingqunqu zakho khathele zodaka manje azazi nazo zenze njani amaplan aphelile manje banje ba meeting ema-hotel impela manje kubi ayi solution ayikho ayi solution yokumvimba isekho manje bazama umcineka bazama okay hayi kwanhlanga zimuka nomoya ebathe uyathumela uNebukadnezar athi aniyobheka ukuthi sebeyasha yini fanele phela azokhothama kimi abuya amasosha athi yilabantu abasha labantu lo muntu lona kashi lo mlilo emfake kuwo sidalo